Vladimir Putin je bio nespretan i šepao je niz stepenice svog aviona, sa krutom i ukočenom rukom kada je u utorak stigao u Iran da bi se sastao sa svjetskim liderima, rekao je stručnjak za govor tila, kada je ruski predsjednik sleteo Teheran na sastanak sa iranskim vrhovnim vođom Ajatolahom Alijem Hamnejem, činilo se da se muči da siđe niz stepenice aviona, piše britanski Metro. Putin je delovao nesigurno na nogama, što bi moglo da podgreje glasine o njegovom zdravlju, direktor CIA. William Burns je ove nedelje demantovao glasine da je Putin bolestan. Ali svetski mediji mesecima spekulišu o njegovim navodnim dijagnozama koje se kreću od raka do Parkinsonove bolesti. Čovjek koji dolazi iza njega na snimku izgleda da nema problema da koristi stepenice, ali Putin se okreće bočno i nespretno silazi. To bi moglo da bude zbog visine ili čak njegove starosti, ali čini se da ima poteškoće, rekla je stručnjakinja za govor tila Judy James za Majar. Bizarni snimak ruskog lidera pokazuje da mu je desna ruka ukočena i nepomična dok je hodao crvenim tepihom koji je bio postavljen na aerodromu Mehrabad. I dok su se u britanskim medijima razvile mnogobrojne teorije da je to još jedan u nizu dokaz da on nije dobrog zdravlja, pojedini korisnici Twittera su naveli kako je posredi samo još jedna posljedica njegovog života kao KGB agenta. Podsjetimo, ranije se spekulisalo da šef Kremlja kruto drži desnu ruku jer je tokom špijunske obuke pripreman tako da neprestano bude spreman da potegne oružje zadenuto na desnom kuku. Ruski lider se ubrzo po dolasku sastao sa Ajatolahom Alijem Hamnejem i iranskim predsjednikom Ebrahimom Raijem. A zatim se sastao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Ovo je prvo Putinovo putovanje izvan prostora bivšeg Sovjetskog saveza otkako je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu u februaru.